Cristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, mistsun hapkham, khanhupanakchik hujloraphamti. Muy buenos días, Hila Cuyaca, Jesucristón Sotiparua, Maiko Timpe, Arumtanipxma, acá sábado Villita Cantatina, Humanacan Gelatama, hermano Lino. Para el Hait Añataki, Humanacaro, Dios Auquina, Sumamosca, Collana, Arunacapa. Kumanakaro siempre para el Tanipxmawa, Sapa sábado cantatinaka, Ukamaraki domingo Villita cantatinaka, repita taskaraki maiku timpisa, acá predictata Dios naruna kapaj. Ukamaja, munata Hila, munata Culiaca, kaukanakantej, acá luatanja nia, istapjta acá radio Tercer Éxodo, Yusahumanacaroja, bendispan, achana chapa. Nayata quejas, sintico se siñawa, humanacana, hakawina camaro, portaniñaja, alajpach diosan arunacapa, apanesina. Alajpach diosan arunacapaja, viñay hacañawa. Alajpach diosan arunacapaja, almanacasana, mancaparaquiwa. Kun jasumas kumaja, yusan arupa, istañaj. Ukatawa Diosan Qilqatapanja, libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, Ukawajan Jaseja, José Siñaniu, acá Diosan Qilqatanakapa, leit erej. José Siñanerakiwa, acá Diosan Arunakapa, isterej. Hisa. Diosan Arup leit eresa, Diosan Arup isterisa, José Siñani peniu. Ukamaj Diosaj bendichis panaya, acá alwatan. Anira, Diosan Arunakap leit askasinja, monaraktanwa arum tawayaña acá alwatana, taqi kitinakatej, diferentes lugaranakana istichisto. Acá Aymara, Lajra, para el Tasirinak. Hisa. Taqe provincia nakanwa istapjisto. Ukamarakiwa istarakisto kaya Perú. Ukalugaranakansa Diosan wanakapaj. Ukamarakiwa Argentina lugaranakansa kitinakatej Aymar Lajra para el Tasipke. Ukahilanak kuyakanakaj. Walja boliviano masinakawa por motivo de trabajo hekatasipjeja Argentina marcanja. Upanakaja ishtarakistu hiwasanakaro. Upanakaro arum traktano. Yosaj humanakampipan munathilanaka kuyakanaka Argentina lugarana. Ukamarakio Brasil. Brasil marcanja istabjarakistuwa. Esa. Yosaj upanakaro bendispan. Hila kuyaka kitinakata istabjista kalwatana. Yosaj humanakaroja hachana chapa bendisirakpan. Ukamarakiwa kaya departamentos, ¿no? Santa Cruz, Ucamarcanacan Ististo, Ucamaraki Cochabamba, Uxanacansa, Ucampiaca departamento Nacanca, Ucanteja, Aymar para el Tasil, Giranacaj, Uyacanacas Otieja, Upanacawa, Istaraquisto, Upanacaroja, Arum Taractanua, acá radio Tercer Éxodo, Ucatpache. Acá lo atanja ma especial Arum Tabe, Monaractan Arum Taña, Ucaste, Tiwanaco. Ya, Tiwanaco, Taqen Untata, Tiwanacon, ki Ucahilanakar, Cuyacanakaroa, Arum Tanja, Jesucristón Sotiparo, Aucanesa Calwatan, Istasipta, hermanos, hermanas de Tiwanaco, ¿no? Tiwanac marcan Otjiwa,
ma tabernáculo. Tabernáculo revelación ayukama. Dios aja uka lugarana haya maranakaw. Uka lugarana Dios ano nagapah tanta istata hekatasipre. Kasi positunka posini maranakaw. Uka ujan otji Diosana oración lorañ ota, tabernáculo sutine, tabernáculo revelación. Akamayo paksimpeja y hasta positunka, posine y hasta maranakawa, nia sarantaski ukauhanja, Diosana runakapa hananchasa. Irphartas karakiwa, akakipa maranakanja, Pastor Florencio Rojas. Ukahilatawa Irpjaroski, Kaya Tabernáculo Revelación, Titiwanaco, Ukaujana. Hilata Florencio, pasti como pastor, Niarakiwa, Patunka, Usini Maranaka, Ukalugaranja, Irpaski, Awatiski, Taque, Diosano Nakaparo, Kitinakatej, domingo tras domingo, Yaka servicio, Utiki ukanaka tanta istasipki hubanakaro. No, komaha, arum taraktanwa, ilata Florencio Rojas, waliki, humah sarandayaskakim, Diosan arunaka ploktaskakim, ukakri intinakaro, kaya tabernáculo revelación, okana, tiwanako marcana. Diosan hubanakaro, 26 hatam, Iwasaha Diosan amparapangtano. Kauhakamay Diosaj iwasaroh akan churchistan ukakamaha sirviña sa wakisi. Ukamaha maikotimpisa arum tawaitano aka Radio Éxodo katpacha. Kau kanina kateh tanta istatapta tabernáculo revelación. Tiwana komarkanja humanakaro ajilanaka kuyakanaka arum tani wayapsma. Diosaj humanakaro bendispan. Umanaka hayamaranakawa, ukauhanak Diosaroh servipta. Uka tabernaculoja, positunka, posini maranakawa, utayataje ukauhana. Amaste, ilata Florencio Rojas, ukawa erpjaruskaraki como pastor. Upaste, aka ministerionja, patunka, posini maranakawa, y hasta Diosanarunakapa kananjaski. Komaja, Diosay bendispan, Hilata Florencio, esposapa, takpach familia. Dios bendispan. Ukamaste, munata hilanaka, kuyakanaka, anira, Dios anarunakapa, leitas kasaja, munaraktanwa, ma yupaistabe, ma kocho, yosaro, aka radiot pacha, yupaistaña. Maja, kahaya, ma sumakocho, Dios ataque, ¿no? Dios awas kitun kitis hujan
Kristu arhatiriha, Kristu apoha. Dios muniriroha, kunaraka machaspat, cuy mahas cuy mawa, Kristum katahata. Usunyas hiwanyas yakisinyasa kunay bandokin wa muyuntas kito haniwag kunasa gamas kitani Kristo arhatitan Kristo apoha Diyos mo niriroha kunas gamasyan Cuy mahas cuy mawa Kristong katahan Kun hasumasuka yupaychabe q'uchuq hitisa yusa ukijata apaqitani isa aniu hitisa apaqkistaspat Diosana amparapanktanwa Diosampi waitapitatanwa aka evangelio takin aka k'ullq'u takin aunque haniu fasilakite pero Diosampeja taqikunapuni posible hitisa apaqitani Diosana amparapat yanta sutaskpan usuña sutaskpan kunayman halwanta ñaraka sutaskpan Diosano nakapaja naira kataro sarantas kakiniwa kamaja Diosaj bendispan ukayupaychabe q'uchoro ichaste Dios aukitay maitasiñani ak'istasiñani oración toque maitañani hupaja chuy mallabert'ispan hupaja nayaros yanapt'itpan Diosaki ositpan hilqatanak suñist'itpan porque hupawa hiliri awatirin awatiripaj hupawa yatichirinsa yatichiripaj ukamaja Dios aukiruya esta señal nanaka naukisa Dios pagarapsmawa kalwatana humaja ma alwampis qanta tiasipkista akaoraqana humaja nayaros permitiskista aka radiotpacha qollana runakama parlt'aña qollana runakama arsuña taqi kitinakatej ist'apki upanakaj yanapt'ataña pataki bendist'ataña pataki almanakapan Señor Jesucristo humaja Evangelio de Marcos capítulo 16 ukaqil qatarjamaja humajstawa sarapjam aka orak pachar sarapjam ukatste aka evangelio aronaka yatianipjam taqi kitinakatej chiqpachapini chachachis warmichis wawachis waynachis tawaquchis taqiniropuni yatiapjam sasa humaqsawayta hayu kamarjamawa akalwatanja permitista aka radiotpacha wawana kamaru parlt'aña maynina kaja wali kosisiñampiwa ist'apjani maynina kasti tal vez haneraki akarunakamaj ist'añmun karaksinit ukampis arunakamaja igual kiponiu mistsuski suinaski ma trompetatjama juicio oronja aniponi utkaniti anibi istikayati sañaj unalaykutej evangelioja aymara ruta inglés lajrata castellano lajratsa portugués lajratsa kimsa tunka hila lajranaka utji akawra qanja taqi uka lajranaka tuwa
predicasiski, parlasiski, akatukuy timpuna. Dios pagaratamay Señor Jesucristo, yanaptita, umaki nayaroj, usawayita, la caja, amuyoxa, chuymaxa enteramente, Señor, umaroka tuyasma, nayaj simplemente, ma iska instrumento kiponito, umakiponiwa, aka instrumento usasma, ukat wawana kamaro, parltasma, wawana kamaro, yanaptasma, archtayasma, kitinakatek todavía no intaptam ukanakaros kanantasma chuymanakapa. Señor Jesucristo, ukamsasao maitasma, kitinakatek istapje, haya lugaranakana, aka Bolivia korpa korinakansa, istawayapje, kamaraki pata lugaranakansa, departamento lugaranakansa istapje, taque aymar para el asir gelanakar kuyakanakaro, bendistam Señor. Ukamsa samait asma, Jesucristo Santo Sutimaro. Amén. Dios bendispan, Gila Culiaca, Ukamaj. Diosana Santo Kelkatanakapa, Akalwatanaj Abstasiñani, Santa Biblia, Ukat Lit Asiraquiñani, Ma Cauca, Diosana Aronacapa, Paltasiñataki, Humanacampi. Efesios, capítulo 6, ukauhitak tasñani, ukatste ma kauka, versículo naka, lita serakiñani. Efesios 6, ukauhanja, akamsasawa saraki, versículos 11, versículos 12, ukapa versículo nakanja, castellano aruna. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Dios bendispan okasuma mosca aronakapar. Okaroja monaraktano alitaña okaste Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4, verso 5, oka qilqatanaka lita siwañani castellanaron akamsarakiwa. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4, verso 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Dios bendispan ukakollanaronakar. Kamaja Usktawaymaya, atención, akayosana, sumamosqa, arunakapa, katoktañataki. Atención usktañanek ukakiwa walisuma manqtasiñani, almana kasana. Porque Dios arunakapaja, alman manqapawa. Gloria al Señor. Ukamaja, mahuka mahpasinstam, respetompe istawañani, ukapachawa, bendista tayata, unathila, unatkullaka. Ukamaja, parltasiñaniwa, akalwatanj,
vestios de toda la armadura de Dios. Hao katoket paltas niyan. Istaptasim. Taque diosana armamento nakapampe. Istaptasim taque diosana aski suma isinakapampe. Hayo katoket paltas wenyanej. Munat hila, munat kulyaka. Ukamaja, Diosaja, akalwatan muntambwa humaro yanaptaña. Humaro istaptayaña. Porque Diosan jotiwa walja armaduras. Maestat sarexna armamentos aykwam. Qollan isi sarexna maestat. Isa. Tiwasaja mahacha nuwasiñanwa espiritualmente hiqatastanja. Isa. Manuwasiñan. Castellano sataba la batalla. ¿Ve? Nuwasiña. Chamat yantasiña y con sarexna aymaran. Cham chicaña. ¿Ve? Kiti contras kitimpis nuwastanja. Aniw haqimasisampi. Aniw bisinosampi. Aniwa kiti haqimasisa contractans. Ni haqimasisampis nuwasiñasakit. Hiwasan nuwasiñasaja. Con jamateja acá versículos 12, Efesios 6, ukanakseja, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Ve? Sangre y carne, ukaksañmaneja, haqemasis. Chititej, wilani, anchini, aniuka contra akit nuwasiñasaj. Aniwasaj kite haqemasis contra nuwasknat. Hiwasan nuwasiñasaja, kaukiri ñan kasupayatej aka airinki. Kaukiri ñan ka demonio nakatej. Walich aman tukupki. Ukañan ka akayunak. Oxiwakanja, capítulo 6 de Efesios, versículos 12 ukanja. ¿Ve? Akanja siva, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, ¿ve? Contra señores del mundo. Mire, wala hachamunañaninaka utji, akahora kanja. Ukamaraki, wale hachamunañaninaka, aka airina. Upanakaw apnake, aka erja, señores y gobernadores del mundo, si bacanja. ¿Ve? Gobernadores de estas tinieblas contra malicias espirituales en los aires. Kairinkipi. Supayaj. Wali munañan tukoj. Isa. Pa munañaniki utji. Mayaste alajpach akapas lorere Dios. Mayaste ñanqa supaya. Ukapa munañaniki utji. Kunapachate hiwasaj Diosan qtanja. Entonces, hiwasaj nuwastanwa, ukañanqa supaya contra. Ukañanqa supayawa, Diosan enemigo paj. Si Diosan enemigo pajaja, humana, nayana, taqe Diosan onakapan, enemigo para kiu, ukañanqa supayaj.
Ukañan kasupayaja afallao ajayurakiu. Kaj acá orak pach acá aire apnak q'al. Ch'amapam munañapampi. Ukatawa. Una pachatej alaj pachat. Diosan bendición apajotaski. Porque Diosan bendición apaja. Askita ki jota acá orakero. Jallusa. Chichisa, kunosa, huipisa, askita kipane hutaski. Takeo ka nagak Diosan bendición na pao. Pero kampensiatem, cualquier demonio, cualquier malos espíritus, cualquier ñanja supayatej, acá airink, lugares celestes, aires araksan. Ukan pukandata uka demonio nakah. Hani una era sa konyikit. Uka demonio nakawa. Kuna pachateh alah pachat chichejote. Yas uka airin. Upa nakah euge. Uka chichech wali koleratah. Uka akawra keroh poringe. Pangkaranak skal tokorawaye. Ukamarake sumachohnya alinax liakanak skal tuki viliri. Ukamara ki suma achunak sa kupso. Ukama uluri. Ukatiwasaha. Orasak Dios kontrak paraltan. Aniwa. Chichiha. Wale bendición na hutas ka ora kero. Pero kaukir supayateh. Akairinki. Uka demonio naka. Uka malos espíritus akairinki. Señores gobernadores de las tinieblas. Reksakanha. Ukanakao q'iwji. Ukatwa wali koderata chichej akawra qerj altuki panqaranax achunax etcétera etcétera. Ojalá me captas mukarunak. Uka qejos rayos están ja. Ukas bendición a hotaski. Salmos libro nxiwa rayo uka qejo Dios axi una yankiusiu. Esa. Ukaj bendición askiwa. Relámpagos tan ukaj bendición askiwa. Pero con apachateja ka airinki uka demonios uka ñanqa hayuna kaja uka ujar por enjeja ukatua uka rayo uka qejo están en castellano ja, o mejor dicho aymaranja uka hermanos aquel hiway a veces ma animador hiway. Y con apachate uka ma hiwasaja Dios aro que change tan. Animo Dios bendición a payasinki. Pero ukas señores gobernadores de estas tinieblas se vivían ja, kairinki, chamak airinki. Ukas opayanakawa, euge, Dios an bendición anakapja, ukat wali kolerat akawra keroj. Ukat ejonakas akero hiwaej, uyuaro hiwaej. Ve, enemigo kamlori. Kisa. Entonces hiwasaja no hasta no uka airinki uka ñanqa demonios malos espíritus ukana contrawa no aseñasaj hiwasan wakistata uka contra hiwasaj no astan ukatwa akan Dios andaropaj castellano seja porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra señores del mundo y gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Gloria al Señor. ¿Ve? Hichaj, ukañanqa demonionak, ukañanqa ajayunak, ukañanqa supayanak, kaukiranakateja kairenki, upanakajwali chamani tukupj, wali munañani tukupj, ukana contrawa, Diosano wanakapaj, Jesucristo chiktataj, no hasta, saporo, no hasta. Chak ukan no wasiñatakiha, necesita pues, se poner aquí wa armanak. Por ejemplo,
Hanchinaj kunapachatej ma nut'asiñajutjiqa. A ver, uka castellano sataja boxeador saquiñan, ¿no? Uka amparampi nuwaskija ukanakach mauk amuitñani. Upanakajaniuq ara ampar nuwaskita nukaj upanakaja ma armos tasijko, ma guantes, wale hacha, ¿no? Wale hacha moqonni kwam. Chiqarro kopiri astukao armaj astukampi upanakaj katjasipaj. ¿Ve? Ahora kunapachate hacha Diosanakas utjija ukajaqij osiwa ukahacha metrallanaka ukaha wale ch'amani armanaka uka armanakampiu nuwasej atipjañataka ñas naira timpunakaj q'urawanakampi achanakampi hasta lawanakampi kamo nutasipjritainaj, ¿no? Enchinaj. Pero katuk tiempo pase y hasta ciencia avance, ukat kunaiman moderno armanakautej. Misiles satacha, bombas atómicas satacha, metralletas hay como sutininak, ¿ve? Hermanos, ukaj hanchi armanakao, ani ukaj hanchi armanakaj sirukite, supay contra no wasiñatekej. Aniu. Anukaja especialao Diosan armapaj. Diosa wawana kapataki wakichi, wawana kapar churisto, ma arma especial. Uka supayanakar tukkañataki. Uka demonio nakwañan kajayanakar qal tukkañataki. Bombat sipansa, metrallita nakatsipansa, misiles iski uka arma nakatsipansa, hukampe poderoso. ¿Ve? Hayo katao kataja hischisto acá Efesios capítulo 6 ukanja versículos 11 ukanja castellano seja vestios de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ve? Supayan jamis nyanakap kontraja istapisip hamsiwa kana. Taque Diosan armanakapampi. Gloria al Señor. ¿Ve? Taque Diosan armanakapampi. Kitina katej kayup tihukkeja sañanima carrera, ¿no? Uka carrera tihuñatekeja uskuntas ña para que istapis ña pao armanakapampi. Kunasco armanakaja suja zapatonaka uskusipjañapa, suja isi hanjiro, upanakaja uskusipjañapa, ukaj armarakiu, kampiu yasta upanakaja, yasta atiptapjanej, ukatihuinakanj. ¿Ve? Perichaja, Diosaj parlas kistoa, wawanakaparo. Akaro nakaja, creyente nakaroa, Diosaj parle, Diosar iyaoskeja, uka hilanakaro, uka kuyakanakaro, uka wainanakaro, uka tawakonakaro, Diosaj parlas chisto. Istapisipjam, taque Diosana armanakapampesas. Ichaj hermanos akalwatan hiskatasiweñani. Diosana wanakapaj, istapispachatante, aka Diosana armanakapampe, aka soma Diosan armapampe istapitapachatante, nutasañataki uka ñanqa ajayonaka, uka demonionaka, kaukirinakateja aka airinki, wali munañantukupki, upana contra atipjañatakija. Hermano uk Diosa uyati. Diosa uytatam. Pero Diosa jakanja prometistoa, Diosa hischistoa, istapisipja. Taki Diosan armamento nakapampi. Kayupekikam istapisipja. Supayana kamisnya nakap kontra. Humaja atiptiriña mataki. Gloria a Dios. Humnayaja atiptiriña sao. Ukatwa Biblia nakseja atiptirina kawa akain koron katokani. Atiptirina kawa
uka suma conuña, uka tronons contasine. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, acá lo atatja, al tasktanwa, para el tasiña, diosana, armamento nakapata, diosana arma nakapampi, istapisiñat. Yo no sé, kauka programa nakanjaya, Diosak permitistani para el tasiña acá toquet. Paseri programa nakana, para el tastanwa, walja programa nakana, oración lorain toquet. Ok, pasere programa nueva tukta echtana. ¿Ve? Entonces, chaja, yaka, tematwa para el tasiktana. Ukaste, diosana, armana kapampe, istapta sin toquet. Diosan armana kapampe, armanta sin toqueta, enemi contra. Hayuka toquet para el tasiktana. Kamaj munat hila, munat kuliaka, kun jamaquita sumaj. Por ejemplo, en China, más soldados, más soldados, wali suma armando tawa, ma guerrero, ma nuasiri sarañataki. ¿Ve? Pa wali suma istaptatawa kayut peqikama. Upaj armas amparap tatarakiu, ¿ve? Enimi kumpi upaj no tasini. Enimi kumpi no tasini. Entonces kata ki upaj suma istapisinya pao. Ukatwa hacha marcanacansa, hiska marcanacansa, soldado nakaparo mejor y simple istapita, mejor arma nakampe, armandata. Ukamao hanjin. Pero hichaj hiwasa nakaja, Diosana, soldado paraquitano. Timoteo libronja apóstol Pablo, oyana toquej para el chistoa, que hiwasa nakaja, Diosana soldado patano. Y Diosana soldado pjamawa, hiwasaja, sofriña saraki. Esa. Pero Dios ambeja, la que con lo posible. Istapi siñan, armanta siñan. Uka supaya nakaro, uka ñan jajayo nakaro, atip jañataki. Uka supayaro, saikata ñataki. Jesucristo ni yatich Cristo kun jam atip jañ. Kuna armanak usaña. Ani wasaja, chamasampej puede cañanit. Aniwa ni hanchi armamento na campes puir cañanit, porque ukana kahanio sirukit. Especial armamento diosaj, soldado na kapatakej, wakichataina. Kun ha cocina su caja. Mejor que ciencia lorqueja, armanakja, ukat hukampe poderoso, ukat hukampe chamaniwa, diosaj, armanakja, wakiche, churi, soldado na kaparo, wawana kaparo, uka demonio naka, uka airinki, uka ñanja, munañaninaka, ukaro tuntañataki. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ukatleit awaitanja. Ninjaraj Corintios librun. Corintios 10, 4 canleit tanja. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Gloria a Dios. Acá hacha no asiñan, acá hacha batallan, enimigor supayaro, ñan kagayo nakaro, ka demonio nakaro, atip teña te queja. Aniwa armaj, anchi arma nakakit, ni cuchillo quisa, ni pistola quisa, aniwa ni uka bomba hiskis uka nakakisa, hani uka misiles hiski uka nakakisa, aniwa. Porque uka arma nakahaniw sirukit, uka hanchi arma nakao. Diosaj hermanos, wawana kapatakej, wakicha tainawa, wali poderoso, wali chamani armanak. Kisa, ukato akan Diosana rupajichisto, istapesipjam, take uka Diosana armanakapampe,
supayar saykatañataki. Ukaw Dios naron kapanqilqat, vestios de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Kunjanos parqueas, unat hila, unat kuliak. ¿Ve? Akan, Dios chisto, armanda sipja. Supayar saykatañamataki. Y supayar tukkañataki armanakasti, haniwa ka hanchin uintaktan uka arma akiti. Haniwa ka akiti. Ukat hukampe, kimskuti superior, poderoso. Diosaja, entendí panumar. Quizás hanaka programan tukchiñanit ukawak partinaka, pero hutir programanakan continuañani, ukanwa unjañani, entendiñani, kaukiris ukat diosan armanakapaj. Ukat demonio nakar, uka ñanqa supaya nakar, uka airinki, uka munañani nakaro, tukkañatakij. Hermanos, hanumaj armt asimt istaña, acá radio tercer éxodo, sapa sabadonaka, sohta wilta alwatata, paqalqo wilta oraskam. Kamarakiwa domingoja, repitataski, paspa orasan. Sohta wilta kantatita, paqalqo wilta kantatkama, domingo alwanagaj. Ni umaj armasitat, ukat humaj yatita, ukat humaja uintata, kaukirita inas uka, wali suma chamani armaj, uka ñanqa supaya nakaro, atip hañataki. Uka ñanqa ajayo nakaro, atip hañataki. Uka bombambi jama katati añataki. ¿Ve? Hani hanchi bombar referisctante, pero uka hanchi bombat sipansa, ukampe poderoso, armanakao diosaja, wakichatayna, soldado nakapataki, wawa nakapataki. Cristón novia pataki, gloria al Señor. Kun hakosiskeas komaj. Monatjila monatkuyaka, diosaj komaj bendispan. A ver, como ma cochompe, ma cocho ma alabanza, istawañani, ukatawa ma ukampi paltashkañani, diosan armanakapampe, armantasim, piski ukatimata. Kamaja, istawañani ma cocho, acá alwatana, diosario paichavi. Gloria al Señor. Alah, baik punggung his
Gloria al Señor. Diosaj bendispan, ukayupaychave, ochor. Niao punkuj, llawintas janis, ya. Isa. Cualquier momento, cualquier rato uspawa. Uka salvación punkuja, yautas jaspa. Cualquier rato. Ukaj Diosana ampara panqueo. Diosana munaña panqueo. Pero mientras uka hispia sin punkuj llawera taski, chorua, munata amigo, munata kullaka, anira humaj Diosar katojsta hispirimat chimamaroja, quizás akalwa taspawa. Akalwa taspawa. Anira ukapunkuj llaut askipana, humaj Señor Jesucristoro aceptasma, hispirimata, qollerimat, awaterimat katoqasma. Kunja ukaj askispas. Pero acá ñanqa supayanakaj uka demonio, uka ñanqa ajayunakaj. Anipi muchas veces humaroj tijaymuntamdej. Uka ñanqa supayaj palajaytampi kamisara kumas tsarjat evangelioro. Kamisara kumas hermano jataste. Kamsatams aqeja, kamsatams familiaja, kamsatams vicinoja, ukamparaltamja. Porque no así veja, ukahacha batalla ukaha, declara si akapeqen. Eqewa campo de batalla. Ukaru huti ka amuyuru supayaj parli, kapeqeru. Ukatuma horasaj chiqas kamsara kitaspa. Chicas kamsara kitas familia. Chicas kamses pas vecinos. Kamsas pas amigojas. Ve. Ukanyangka supayanak, ukanyangka hayunakaw, uka erinki, uka munanyaninakaw, kal humaroj muntam, ukam. Siempre. Chamak takina, iqatasinyam. Ukamat humak porinya mataki infernor. Ve. Pero Dios asti, umarosas tamba, wawaja, mistonja, marcaja, mistonja. Anopanak chikuch loramte. Atip hanimo kanyanka supayaro. Uka visyo nakaro. Uka hanwali hakanya nakar atip hanma. Diosaj, kolyana haytok palajaysktam. Uka pi pach amaj katkasej, uka pi pach amaj nuwasej. Askimpi, hanaskimpi. Hakanyampi, hiwanyampi, ukapipachamaj. ¿Ve? Bendición y maldición. Ukapachama ukatjasej. Kohacha nuasibej. Pero ukahan walina karatip hanyatekipichak diosaj hischistoj. Istapisim taqe diosana armamento nakapampi. Kunja cosiñas. Munathila. Si te Dios istapisim yasao. Porque Dios inach usat que uka ischuristo. Y vas a depende. Kumat depende hila kuliaka. Istapisinyama. Ma verdadero Dios san soldado kama. Uka ñanka. Uka demonios. Uka malos espíritus, ¿no? Hanwali ajayunaka. Ukaro atipjanyataki. Supayan kamis niya nagaparo atip kanyataki. Ukata que Diosaj ofrece, ukata que Diosaj promete, ukata que Diosaj hischisto, está pesipjam. Diosana taque armamento nakapampe, taque arma nakapampe, kayut pekikama. Inimigoro atip kanyataki. Supayaro saikatanyataki. Gloria a Dios. Así que monathila, munat kuyak. Anio parlante hanchi armamento nakata. Porque hanchi armamento nakaja, hanio kunataki sirukite. Supaya hanio cuchillo rasjar kaspate, supaya haniwa ma metralleta rasjar kite, haniwa, porque ukaja hanchi
Kanchi armanakawa. Supayaro atip hañataki, supayaro futumi hañataki, supayaro total tu hañatakiha, Diosaj wakicha tainawa wale especial armamento, wale especial isi. Gloria al Señor. Con jamás a bomberos están, ¿no? Que bombero ja nina hiut eiri na gachanicha, kuna pechetekma nina na kantabe otkima otans ma fabricants ka okans nina akte. Entonces panagaja ya está. Uka nina han na kantkas nina han upanagarok kuna dais lorkas uka isimpi istapita upanaga mistab. Ninampi not asnya takwe. Kuat upanagah nina tay pirus mantap kamangira na kamp umana kampi astkal chiksoyapje. Kuanin hiwara tak, pero panakahani cualquier ese apquitano especial isim tatao, pequeros ya hasta que cuerporos enteramente cayoros, etcétera, etcétera. Cuaj armana cabe, cuaj ninampe, no tasñataki. Cuaj ma ejemplos pao. Y vas a rechajar, Dios santa que pancasen, no vas a esctanoa, con jamate acá Dios sanaro pajaseja, ñanca demonionac. Acá airin que uka hacha munanyaninak uka ñanqa hayunak uka contra unuastan. Ukan nuasinyan atip hañatakiwa diosajis chisto acá alwatan aruna kaptoqa armantasim taqi diosan armanakapampi supayan qamisñanakapuntra supayaro atip hañataki. Gloria a Dios. Nayak kosisnya sawa. Que Dios humatak nayataki wakichatapa uka suma armanaka uka ñanqa supayaro atip hañataki uka ñanqa supay contra uka demonio na contra uka ñanqa hayana contra no tasinya sataki. Síndico sisiñawa. Porque Dios sawa heleri capitanaj. Dios sawa mejor instructor. Dios sanwa otje mejor armamento ukañan kasupayana contra. Ani uno hace sak con hamte biblia ani uno hace sak hanchi contra kit. Ni ake masis contra kit. Ani wasak aka ampar mo kostasis no wasknat aniu. I wasak no hace sawa kaukir armanakte Dios sak wakiskih uka armampe. Utiri programanwa ukampe. Kanaistani bhama. Según Dios naru parjama ka qilqatak ukarjama kaukiris uka armanakaj kaukiris uka isinakaj unakast armanax Diosaj soldado nakapatak wakichatayna aka hachan wasibina atip hañataki uka ñanqa supayaro uka inimigorro porque waranqa demonio nakao mistsuni uka abismo bikayat. Uka hichoro huti hiwas contra. Ya. Uka demonio nakaj muchas veces ma ano animalaros mantakiwa. Aqueros ukamaraki. Aqueros usarakiwa. Aquero mayormente usej. A veces usaspawa. Ma vicinoros. Todavía ma iglesia sarki uka hilaro usaspa. ¿Ve? Entonces si vas a yatiña sawa con hams uka enemigote. Iwas contra. Entonces vas a ointaña sawa. Upanakana. Iwas contra hotatapa. Upanakaj armamento mbe hotaraki. Supayaj armanera kichai. Supayaj lanzani. Supayaj también flechanakani. Ukamarakio supayajote. Ve, nina michina cambio supayajote. Iwasaro Tingueñataki, Hiwasar Ainest Añataki, Hiwasar Atip Hañataki. Dios no one capar Atip Hañataki. Pero Dios aja, ya esto one capataki, Huaquichatainawa, mejores armamentos. Ukatpe Dios aja caro panja, Umaj istaptasim taqi Diosana armana capampe. Gloria al Señor. Kamaja, Jutir programanwa, Kauquieres uka armanakaj, Ukatoquetja, Hanainst Anipjama, Unata. Radio Éxodo Ischukirinak.
Dios ajkamaj bendispanaya, orasaj yasta porin hakirakiwa, Dios humanakaro hachana chapa bendispan, acá sábado vista cantatina, aniumaj armaceitate, acá radio istaña. Bastante programa nakaoti. Ochonaka yopay chabinaka, Diosan aronakapa, castellanota, aymarata, acá radio predicataski, or jornal. Dios ajkamaj bendispan, humaj istaskakim, acá radio tercer éxodo. Ukamasti monatjila monatkuliaka, Diosay humanakampipan, waliki humaja, istawaita akakoyan aronaka, Diosaw karohumaroj, chama istatam, bendistatam, almamaro. Kitinakateja acá radio, makinanak kipajan apnak tapje, upanagaros, Diosaj bendispan istano. Kamaja, utir program kamaya, monatjilanaka, monata kuliakanaka, humanakan hilatama, hermano Lino, Dios mediante, por inda sin cañani, Dios ajacan chorasquista no caja, utiri sábado, Dios mediante. Kamaja, Dios ambiki. Ukamapa. Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4, o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchlorabham ti.